ويوم يورد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قرآن سلام بنان ورنا سورة الأحقاف الآية مغنى أن كلام دمنا ودلسا hanya ayam muka na de kala sisa. Quran Islam binani anu warana o ayam muka na ayo de kala sisa. Ayam wan kena amnuta. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن تفسير no ye ka Qur'an da kunyo yelma bamananga la ka wala la kungurundo asengoro be Qur'anu sulam bi nani anu warana anya kala damne ale ayam muganana amina korofo damne fana anu asra anguna na jo ayam wan flanana ena ngatmen puma ya ami anga makoro minu yango dine kola nu sengena no fe unenna no fe gona ka bo udugula ufaso la no fe gona ka bo wulula apme folu muno ni te turu anga du koloka te turu la yoro mina abogache tere jugiya do du kulo sumu
ibna ko dum bla anga dum sono olumini o sengen bakku wasro alla ka dakure ina fo mo qur'anu kamilu erati nyana ibak barade be kabe karsala kerge do soga ka tallaje olu ga dine kala ke ningole yakono ka sebe nimi nduru shila obiko Allahu akbar ndo bitasma fa do bina be buguri sumanemo nena aw bina buguri sumanemo amunu me fami do fo dina ko labi keranga qur'ano tafsir ke baw minu yongo angolu ko nyumando anga salatu kuka yala kra sena bulu ga bara ga mo jabana nunga no salatu ga ala kra ga ma mam gira ala kra sena bulu ni salatu kala ara kra ga ajibita seni bulu sorode ngoma korba ko shitigi nu na shitigi nu munta ko farndigi nu minu ne sobra ni ko matu yela mana ka misru ye minu do fola ni ko mo fol foga ko mo dunu foga ko mo buru fiega ko mo ngawndara sele wele ka ni sele kortaga o de kram mangay mi bebe mi ngamino ne kuno folo fabe fe chefa muso be dimise ma korofe e ko mo folo foga e ko mo buru fiega e ko mo ndongil dakay mangami nana tano e misa aga sele wele ka e sele kortaga Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah aw qad qamati salatu koni Allahu akbar la ilaha illallah ne mangay be ba dobi iballa way talo hon ne mangay be ba dobi te ko e fogo an che nyara nami kati almami la kawfo sana faras almamba segu jakte sarawatla sana fara almami misaga tobu tloble wolu dia brigade di nyomo ka misri jo no segu jo ga misri sana fara la ko almami ko ngoro me ko do anga fulu ba na mode unye na deun bawna mingi almami anga fulu be torba ya be kabru kono are denga mano na bino segu jemay abe ga fulu be mama kana kumu segu fima ala ya leka kalfa minana segu drama ala ka hinana o kenen yawta de tigi awulu la ala ko inde kono afaw bulu abang baw bulu wabu ala ko inga segu jema trawre diga fulbe segu kone segu trawre almami segu kone fana almami masha Allah ata bo nyomo ndo mata bamana yana ashikundi so waslama ina wa segu kone o surasu almami kaono wona almami o segu trawre segu jema anga fuli babe abe makorba munu nona wulu de segana nganena aw minu mebi alay nyesma domo ma angala barkada anga makron nugo wa yawma yuradu allazina kafaru ala an-nar aquddu misa ni kafiru ubinanna janama fafa abu fuina adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya nema mi ngar awye jien kono ayo beta aka jien nyina maya lay amangala kusmande wastamtatum biha ayayira damu no nemawye jien damu tala fal yawma tujzauna adhabal huna upma la jaba ma jashita aw bo nana sade
وبكاو سراي بما كنتم تسكبون أكاي ربنا فوكمو في الأرض دوغلو بغير كاسورة تابلو وما كنتم تفسقون أنا كفاتكي كمو واذكر أخا عاد أدكو بالمك إمو كفو موا إذ تمنى من أنذر قومه يا كم الله دنيا أدكو بالأحقاف كاسورة بي تشين كلوكا فيقول الذي وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وأسرى الذي صدرانو ولو كن لا لو تمنا أكوفنا نيفه كافو يلا تعبدوا إلا الله أكن فوي باتمين على تكلي إني كادوني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نبي سرا أو كنغا دمبا لا جبلا وجربنا قالوا أجيتنا لتافقنا عن آلهتنا afo eba fo ega ma bapma nungu ye ba feka an mwanga jode batuli lawa salu ibi sabalawa fatina bi mata idna kunta min as-sadiqina ibe ka kuma munu bo kunna makata bi kata nakra ibe ka fami laydu tanye nanuye na soro ye chentige nanuye قال إنما العلم عند الله أيدا نداي كافاي ناي دندمك نيلا جبا يمباسورو ناي دندمك nga kafo ne kana naye ne ya awdo de yo setene koy adoni o bala de yoro o ala de afone ne daay kafuna foni o balligukum ma ursitu bihi aw mi felle samo fami fellase aw mo fami ne ciranoyi ne daayo de ولكني أراكم غني باولا قوما جماكل تجهلون أكفهم يا محمد أو جماكل جاهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم تبنا منا شيدني لدل كوندو ما kala jaba tamashon fuye muna uye la jaba in tamashen ye ngau ya ye kabanogo de senaka tigete o kabanogo min tigana kabawon munumuna karuka dengaw fafe wala ma ko fulun o ma wiru ko sa aradan mustaqbil awdiyatina o ko qalu hadha ardu mumtirna ko kado onge sanfina dira on mina ga sanye ga jigo sigatala ninga ba nonde sanye bina bi sanye go no aleni bal huwa masajaltum bihi alako ninda sanyi koy sanyi to bi mani bi mbe ni so jay ako ngani ga manowai akrotome abaka kiral logoshi kona bi semina ko ga wala man abaka la yomi ledo ka kana noy na soro chetigidu aw krotome ka fam gono de ko ode tamasya jira le flala de ninda sanyi ngwaza ine adu kaw أمنا كقولا واندورا لا دوبنا ده ريح فيها عذاب أليم أكو فيها با ولا جاب قلة وبفين قنو ده أدكو تدمر كل شيء فين أسرع فم أبو هلاكي بأمر ربها نادى وما كي أمره فأصبحوا أبما أدكو كر الله يرى فوتي يبلي إلا مساكنهم فوق تمنغلون مما به هلاكرا كذلك نجزي القوم المجرمين أكون مين برو براو يقرأنا كلاو أو نو هون نفع أكو برو غازات تمنى برو دما تاك أبود أكو كذلك أبير جوينا نجزي القوم المجرمين ده أو بدو كلو مينغا ما chama ya kwala uye dama te nyu halaki katla kawda
ko wa ben jogo na ni aka ko temana haka ko market ade joro ko yeminye ame wati mina ngo wati do afurale demo wa dharrusul uqtati waji'a bin nabiyina ko wati nye kirab bele jele nga wati chide fa ventemena ni ayo luka baro me ko ga mo me ko ju krengere linge o kama ala yu halakiti o ko ju bebe je kono bi o ma kirab ga wado wa dharrusul uqtati kirab ga wati de bi ngo wati temene nuna asura jema so ka bla nyona o kuma ko jugu bise ga yoro do labote nga ya to de fando indi bo kala mo fiu o kuma nala ko ba pou akeme ka yoro mi labon lu kenga demete me ubi halaki ama lutuka halakli dana uka dugunimo nga bita ala be ka kangar de kata furu rasri chani che église la afo te jamana dawla pian ko jogodi minu nga halaki pian ka mo ka fon suma ni kelaw pesel kelaw ka mo to ya suma ni kono faka damata be olu kono halakira ma ko jugo do ko atme kira do tlela ko kira ka mo la dona noye ko o ko jugo o te kende ka je la bobi man kalaw o ta ko shwe buye ni ala be ka futa au qur'ana kala law ko nim borom be ka bo kazalika qaban jugo na koy nazil kamal mujrimina na roko watila na yedda ndemeta ko yen nu zara chuguma fana bi siratine kada ko ko wati nye kira bele jele nga wati de do ko mi saka ala kray chemi ngo fo ko bina baraka le nono o wati ay jamu chama damo no imam hadi wala re a wele kira bele jele to kala imam hadi hada mirza ulama ahmad koni kada kan angan wati na misraka kira beka wati kolangulu mingumbe no kamo halakiraw keleka ubane ladilkamo abebe je kono bi namo no wa modo mana naya ka ko je tami jo halaki denge dala kamene ka jiga kono ambalala na de amabala korona dona ulade kalaw kala kangar de bidanye armade rebbe ni kabla bi ka ke baganya ka segi ko armade famia adoni ana molya o kanga dairomi bangaro be mobi ala ko korana kono on ladito anga fatamande ajira to ya bani adama man bi man je ikabomulu قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ko gabone alabula ama yenye au lebu ayoro mun manga iklama ama yenye finike kolu sutra kadaka kadi ama baga ndai kanaka na yuruna na nyeyele ka kudo ko civilisation kata fini yera doni ka sutra ke ko o ke goyaye foka langulum la ko fana do sangana ala ko adana baganya lawa ni bagan halakira ikado wa mama halakide ngaw taka nogo ayru ka halaki minawndla ninga wati sira ma shuga bla nyono ya bani tainga to ka wati to taka o nyame akafo du kuluma yere aide
America bidota receive bidota shino wato da maba ota jebane ani ci ayre ko kuma dakura kelena corona be ka kangar danye nga bangono ko wati temene modo be ka ko kasura ko de he corona be ka kangar da rude walakin tasdiq alati bayna yadayhi ko yebe ka ko fere na ngandalo madele ledo kona dishiraku nunu ngal halakra ko men nuka tumongolo nde mashimato bina ango daw sambi era chamango fe ma biseka balo yesade chelike mina mnu mamulo bi nanya nyeshiyo na kadeshi adeshira yorom nungu katara fo sambi de madoko fe arma de biseka balo yesade no matame abada nyana ma fe rabal ko koy ولكن مكناهم فيما إن مكناكم فيه أكو إكادو كو أني سبتي دو مو دو كلو كتشومي كمجا لحلا دو مو أكو أو فنبه وسبتي أنو مجا كلي دلالة وجعلنا لهم سمان أني تلو دو مو أبصارا أني ينفلو وعافدنا أني تاشيد سكون فما أغنى عنهم سموهم هم تلو من روما موسى وكا مني كناي kasega baraka nyumauna na ala dongola ku tlo masega ku katlo tlo la menu man nafanya wi wala absarhum fana kanyina yelu dusgo mi ku katta shino ye ka ko in lage ni nyama joy ku si ku da ku tashi ukele ko tashi dusgo mi fana diro mo fanya wi wala afdatu min shay'in foy إذ كانوا كذا كون غير جهاتنا وبينغلو نيغالي بآيات الله على كما كونا وهكذا بهم ما كانوا به يستهزئون أو يو على كما كانوا وكراو كلا دل كانوا نو يو كم برابو في كو يو برابو في منو تلا كانوا من غير وبي أمودر دينا ما ورود مالانغلو يبي ala ko ni ala ma ulagushi ka ulagushi ala ko wa ido menera kasare isira mode wabidu golo abi bo yashita dina maka rabba kapsa onga salama anga yoro bashite parti lagushi parti nani Quran mamulo bo chokelela abu yashite mashite mini bo muhammadu mo onon yuruti gale do aka fo o de kemet lungala yambulu kambara bwala ala ka Quran na al kabala kallagushil dagure utako fo do era tala ni o nyama ko abi wuli on ve an go ko bora mini ala ko ay ngalo tigede aya ye aya me kafanga tashi ka nyonye ke na mani ngume laba madi jamana na mani ngume laba madi jena o nyonyo karawa o nyonyo makew mo monongo bana pmbe ode kapsa ode kayini bana furake Allahu akbar aba samu gabo demili kat tawa 2004 on est 2024 là André 25 26 ira wa samu wan faru we Ahmadiyya Sinziba Ghulam Ahmad ka dogoya rajola ka émission keke
binna bidoya ko président de haut conseil de la communication affaire akoni anye lettre ya kadamo go Ahmadiyya asisi ba nenna Ahmadiyya nenna ngonna yeni njado bi gone Ahmadiyya tuna keleke nga na ya jadula obuna nen bal nende tuna da Ahmadiyya mo blew on wonda e ka jirala ni ne kera wa ba kalamo nga ma puma de on ne faso de dowe ngay ko me Ahmadiyya re asisi ba no yadra mirza ulama modi ay ladri ka minni o ye hey mohon bugora mohon nena faya fasobla kakina ko nanu kasro dugule nenu Ahmada be ro ay kete akana faso dinya jira nu yadna mine ayadna moso nu archive taw bi lettre ni zoray ma fli ko ga damele ra sebe tigi pour procès de match damele otlara buray alaka sallallahu alaihi wasallam ka sahaban nu sababaw olu be kan neni arajola ngo he nibi nu neni da jogora bi kina ala che ngani olu neni kinaka e be ka salama olu tayabi o kadiminu nye be ko leneni ango torote moni de ko ye mi nganga to nu manga nene arajola de abina ne bal nende ko nya feti goro doni yoru na nyon neni damne ango inda kadi mallawa e kagaram da selete biu ala kala horma fej meme nata kana ni malga alkaba turawa qur'ane turawa minan turawa muhammad yara turawa akaga kuma wati mi odo foru yengu ma famu wo femle kangoli ni yebi kabna me kabe korofe nye kangarda nyar la emye jumana tigi mallu tigi be wele kado dugu jenna kado ka dugu ma jende bomana ga ka dugu jenna shina fa ka dugu jenna mara ka dugu jenna sa dugu do ma jende mienga ka dugu jenna mienga dugu tigi ay nyonye ke jona ka fusiri ningola ko konta abina de nyaw fiyeti ko robe abe tugodi uye alla dala nyonyo de gadu tibe nga asro asro kena minana sisan ni kangar be kada ka fo kenu ye jahadu be ayatina ni alaka kabako ayatu abi kabakota ayatu abi tamasheta ayatu abi alaka dakuriyata yum bara bol mi ngola mo fle fembaye ayatu abi alaka manyuma ko fo alaka manyuma alaka kabako de ulama muhammad alaka kabako de ayatu laidu sabanu be alaka kabako ay dina kula abina ala de che nga ni ma bakelengo muhammadu atwaidi abubakar kadawni e ga dine ko abubakar mandiye e ga dine o ba daga ye kika abubakar neni nga esgi chula ati daga ya ko abubakar neni kana kade anneni ni ala cey ngani ya neni kana ga ye ma ba e ba ko ledeni e ado abubakar tayablu na ibe ka fitna wuli jamana kono nyene meta mashawdi ngama famu be akana turuba nyami esa
damanga simi mo daftaru be mo ku fana ka wale kunyo de yu mbara bo femin nge felangolo nge de ki ka do ka fo o nyamare tilaka na wulu fe kumine ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أكو دغم نونغما قول لمني ولوكا كوكوندا غومو أكو أنا هلك لي سرولو مود وصرفنا آيات لعلهم يرجعون كونغا أما سيغا وتالو دي أي ني على تو كفيو أدما دي كابو مبلو مو أدما دي كدي ني ناني كوني كنا nin la jabe kanama de katwali talogo be kanama de la jawa kanama de halaki ko ya sura wala kasarrafna al ayati kulladli suya be naw ma famunna na famunnu ma famunna fana ko nyo chama de ke la'allahum yarjiuna muso kasai gabo wa ke walen nuna ko nyo chama de ke falo anna kera ka fo adama de era bara kera faliya tlo kera tataw wala ko nyana ni birete falmatically wala kopma yela jabab bisapyo fe falawna nasarhum allazina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alhatan akum muna ukemme kuturu feminunga kolubla ala nona ukasonege fennu ko muna umanu deme ala kala jabana ne kubogulu adonga fa la la jawa la Qur'an ko ngal la jaba suga do may ru bla nyona yuzi ga bada hum bada bada ni kwa do bi dogal la jaba kala ne no na ko ngal la jaba na chugo do nda fo sangule atoy say shuru ka nda fo ko jiwli nda fo du ko ga yere may ru bla nyona aru ga nyon dashi ko ngal la jaba na chugo do wala doni nga sabuyi bima amla nyona de do zo mbalinye sorasi mbalinye flam mbalinye kado mbalinye bodame mbalinye ane be ga jeni ba anyara damate ala ko ngala jabana chugo doy ngasigi me ka daile ko mala ko be bu fam baate mo fado wallahi ambe mbalinye shi se ga shi wo mbalinye fanana na me ka nyon fa sanjoli bi bal dallu anhum ako keme kuturu feminu ngawdo mina ala tekelenyi obe kunu la na gwanawa bebi nyeshi ala de mogoyi ika mona febe bitunina wazalika ifukuhum aw kangalo ndlale ndokno kuma kanu yaftaruna anu ko kunna maralu aywa amal mawate Karena ba ka fanyira yede ka anyiru ko fanyi wa israfna ilayka nafara min aljinni yakiltu muhammadu watimi anye jina kabila do shukana ifafe yastami'una alqur'ana kama kutlu madaw bi qur'ana lama falamma hadaru tunamna unana qalu ko ansitu ay ma ngadabla ay dade falamma qudiya wana minanni qur'an kalanga bana wallaw ila qaumihim ukma oluyeru segra sisa munzirina kataw ko mo fay munzirina be kakake wo sanzira qalu uko ya qaumana anga mau inna ikadu an samina anya menike kitaban gafe dola unzila gafe njigina min bade musa temene ko fe musaddigan wa chetige bado lima fena bene yade femino babulu koro akitabu mi ko munu mejiye ko nan ko natanu he abo saba koro fode yahdi ila al-haqq bi karaka kata chemo wa ila siratin kata siratika mo mustaqim min lenedu
ya qaumana anga mau ajibu ay lamina ni da Allah alaka wele deina de wele alaka wele kaina to kay alaka wele daba jabi wa aminu ay lamina bihi alakoni yaghfir lakum min dhunubikum nokara alabi yafa aw kajrum kalamu wa yujrikum aba sunnaldu min azabi kabala jabala alimin min gagole to ni wele darata kanga jabani mi nyewende ni kuna fanu dira ka wala di opa bara mi nganga da ko e nyonyo ye karsa kuma ni warata wa jongala anyuru de nyabala abeide ala kuma follow ka folla nande ma dan yoro nyini konna ati laba nyumana de kuma karsa e ko to din koina hakilla dibi soro ka damne wala raba ye awa uyenga sozera la ka kame koy ma we nyonya damne aka hina bi damne te nini ma kepun ngala ko aywa wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu o folo mo halaki kumbe ada ko kungara utinyo vatani kabo ko jugula beba kina nega sirate ala ko iga sirate abe katame do mi nimina be ka be ka sirai atike tede adabla chugo nyini ngani betame na ko nga sirate nala ko abina ko ndashito ni jina kabila Qur'an kalanga mimme ala kara dagono sallallahu alaihi wasallam nu nanu suma kallameni ke tuna Qur'an kalanga bana uveru sera katuka mo fe Musa ko fe hanni afo ka fa yahudul nasibin ma murtelemanu ani sengola nube uluni fauna lufana fomo jiro kadaga ka na dugono mau chela o ma otwadi o manjate ngani yu kame ko kitabu injigi na Musa ko fe o ko daga fo Musa alayhi salam tawrata min dira lemo kana banasra kaw kana o buga dibila nungu yo ma dogi kirala mo bi nyongo fo kele ala ka pama ko bi talige nyona o kama ko ni njigi na Musa ko nga nyabala de aka pama be chen wa bi kana chen de mode strategy tlene no o ma ngon nyebe mina no goina hey ni ala wele daba e do ngani jabi de Musa ala ka ya famo nga ke wala jugu dowla no Muhammad kale sallallahu alaihi wasallam tawali amada ma ko wajirkum min adhabin alimin aban zurnal du fana ka bolla jaba golemo ni ladlika mamun yenbo ni maula so chama murtira ka chenu ke o cheni no nyama ka bina alaba talo ka bo ladil kala nunga atu bedo nyona bli kada ka lu yuseke ngana be asi ko nga sirate e ko mi blaka malisroni akara chudi anya ke problème ko kui ala ko etle ve mo o ko kote wa ay u be yibe ala ko atikete de uka kashike kasra amasea udon fele ledo alu tseka kalake itani nuvle ke hakili digo lula e deun tatol la kolla imiri nu dogo te kata e kolla opma nyajibo nunu ngona kabu ka dula ufle buguni kono nene ina ufle mana ukoro e dato e kabiru fini gona maji koro imiro la wonu ngona kabu ka yero la ufle buguni kono ala
ngoyi ikanan do takoy e bo me vada ni misal laro sila kadaka yibal maka hinamina ala ko de gadni tarahamu ayna nyona ngaw nya ke ko korobe mo yala tilibitula banindula bawatula malira kona anya fayna yaraj may mebi tute afo no ate na kusga wala lillahi ka baw illa abi nyonyo ke opma no kara ala rabbi aka tagani labi ayrai ngana be ko ngwa kota ala ko bismillah ayta ومن لا يجيب داعي الله أقول مامي ما على كويل دبا إني ما علمنا فليس بموجز في الأرض أقول وايد سكاد دعنا دوكلو كياده نما سقوا أبي بروا أي إدوكو يروني شيء وليس لهم من دون الله أولياء وفمنو تعالى كريم كافو بيتي جيدا وكا كويني كلفا دولا كو فنتيده أولئك في ضلال مبين otira mo opma obe filila filimi na dame keneka amal make armani era da barani middigina adonga ko abidimi armani yon to yana no bar armani yana banaw wala krara an ladi akwai kaina fo fargulu kele fi tahabubihim wa tarahumihim ko mu'minu ni nyonje islamu ni nyonje kanyo nganu anyo hina menana kabina fu farkulu kele jolle be se ngonu mala nga adimi werajme farkulu be somala netlo bi dimi farkulu to be somala inyi bi dimi farkulu to be somala ngolo bete ako farkulu kele kawla halade islamu no mo hormondo ay jaka kete nyo hina menana on ganaw yake yorodo jenni dugudo jenni o ama ko kasala kaw akirata kashitike uka kashi ando ke fami yela ka barogo ala ko aka tabulo ni mayinde kamina to mina de aba chori bi awalam yaraw anna allah alladhi khalaqa as-samawati afa umaye ka foko alami na ya sangolon dukulo da walam ya'ya bi khalqihinna sangolon dukulo dali kwa mala senge foi walam ya'ya bi khalqihinna o masayu o alay o kabako alay o sengol alay bi qadirin ala an yuhyi al-mauta afo es bisigala ka fo seto masanye ka shukunu obiso ko ketre wala innahu ala kulli shay'in qadir ko chere min matoy fa no kali alaja o sebay fana ko timinge o yoma yuradu allazina kafaru ala an-nari on yadika num bedra mamun masa no tabenu takramurute ala ko domi wina yenge janama kuna tasma kuna alaysa hadha bil haqq akara ci kodisa efme je panga burtimina dina ko histoire to nimi nesara baw kale dina me ngalondo ce talay ko bira do tasma ko do fi yala e puman ne ngalondi ko ce tawa alaysa hadha bil haqq qalu bala kodo kono ko fa jeni min ngalondi ya wa rabbina nyangala na bambala nyecende nga ika chenya ma fa la if ma cheti ya kasoro sa mi soro nge salangoro ko kunne kana o tasma la yeda e ba ko bala wa rabbina kune chere nyangala ala ko ay amaka ma fa abike kasori mana yani ala fazuku ala kuma aywa aylan ke sala ayla jaban ma kundu tagfuruna ka kafiru kam fasbir aywa emil ladil kaundi ka tishu ka dikle niti saranyini ma fe ala ma nuti saranyini de ngor buka seneke ngor buka baraw ke ko balo nyini
ni ubu yani femi ya bana nga kafu ka bara nge kundike kutara lalla ini ajira ila Allah o dakro tebe Qur'an kono ayde ala de yaun saraba ya autere of ma ala ku fasbir sabali kama sabara ulil azmi min ar-rusuli cide mbaw olu saballa chomi de ko wa ala kuma fo ba ko wa fi fana ka sabalte de annaki la nafimo malangulo de nit na mime kanyashimo lagoshite min na nyashimo wala tasajil kana teliya de arama de ka kunya tate kana teliya ko ngoro ay abita don doni kannam yawma yarawna ma yu'aduna o do misa ni o porole kana janamela mi laydu kimit tawyenu nyebola weru ba jetade kafo lam yalbasu illa sa'atan min naharin a jeso sigi ama foy ni nge tile klange ko oyaye jeso sigi yobe wati ko ma foy ke tile kono wati kurni ko sa'atan min naharin tasoro aye sambi senge aye sambi kono ndake aye sambi oroke ya ngalla la bole ayra bayte je kono ma foy ke tile kono wati kurgo illa sa'atan min naharin ala ko imena yade ya do ku chamake ka ko chamake ka san chamake fo sa do bi kono o fa ngaran ne ala nema mun turi ngora ashima ba de sara kan nema o to je kono ni ga nema tipa o nata be desra ki ko flenena yenga nema ko ki yera damu ta je kono ka fobalu fo ka kebalu ke ki ga sejira ka wasoke o be aflade balaguno ala ko nyel ladilide la selido koko nyel la selde Qur'an tay kal la selike klo kame fal yuhlaku illa alqawmul fasiqun ni amato ngala tala akeba fe murti bo fe ala ko awni ala tamede aw ka to acula ni halaki ko abina ako jama ko fasiqu abul detade fal yuhlaku yala hakili bi kewa illa fana kara alqawmu jama ko alfasiquna minhu fasiqun ladil kawum flangoro ala kanu ama jigi bi de ngabina fo akuradu iba fo de kadda ba me senjere kam katame lawol ka Qur'an siram binani anwulu blana odemna damne no suratu muhammad bismillah amdamni kana ala tawai arrahman kurbane mati arrahim nama kangare tigi الذين كفروا يوم ما من كافر يرى وصدوا قتلك بلك عن سبيل الله كبالك سرم أضل أعمالهم أكو كبارو كني على يو دجده أكو كبارو مبو فويمو فلكو فبو على كو جربو مغو بسيكا كرو كبو ala sirave o meni sirave wala batu sirafe tugumi o ka bara bena o de nyonye mo o de wole mo kafiru ndala chen ngo sodwan sabilillah jira kitola de o ko de tala ay jago tala ngega tlaga tamiriya ta katlaga dabalu tige ka mo kenyonga muso absiga ala mainga bara che tugumi ala ko waya ikala tige rofle de أضل أعمالهم كأكبر بني على يا بدجي أي الله بتشوفه أتبارك سرو كذا كذا دي كتيجي أو غنوا فنما تاني فوق تاع كبزيلا أتيدو كافوا وتشين دا تاع أتودا أنا بدن قلت كوي مسامين دي نيانا ده
ni sebai sigatala ona be nyobe ni ara be ko kuno nyama transfera la oh kwani be wajibi de kamma ka fa ka bo ala yoro la o nyes mane ka to shu ay mo bo ala yoro la ibora shaytan de yoro la ko tabara jeti toyi walazina amanu mu'minu liman sawa amilu solihati kawale nyumonge wale nyuma na kewati ni ke yoro ni ke chuko ko be da fala ko na solihati nyumai wa amanu limanena bima nuzila ala muhammadin fa min jigra muhammaduka wala ko o min jigra muhammaduka o de chere min rabbihim kabuda wa ma yara minun limana wala kaffar anhum sayiatihim ko adama de imake chuko ika jugu mombe kunga niye muhammadu ka dakura mino jigra muhammadu ko ni limana lola o mi mo rada ma yorola ko ale ala fana bi yafa ika wala jugu mo da ale yafa musai waslah balahum ner ablu ka ko dlawye zalika mu yasabi annahum kadaka ukira bi anna allazina kafaru kadaka mu'minun gafirera ittaba'u ulu tugura al batila fu no fe kulangulo no fe wadaga mo malu ka ko bidla choti wa anna allazina amanu mu'minun no lemena sa ittaba'u ulu tugura al hakka che ko min rabbuka buda wa yorola kadhalika yadribu Allahu al-amsala lin-nasi aqaban jugayna ala bi misalati kamode ni ay alama akele ne bi wuli famate setai ngawbe ka ala tafal damine akele ni abinne ni abishuru afo fatoru kani miri pumalangulo shila noti famo ongu bayo pumalangulo ni onanyo na lago shilo amagoto shila ade sebe do mata imo wa mgobe aka ko fam dondoni ay shaytana bi ikem ko ka ayuli akan boy ubi wuli sani sababe ani dabali be angene ya juga be nga bebi ke felangulo nyubulo kadaka olu tora fu no fe kirama ni mamnu lemena na olu de be ala no fe de kabila wal fobi wala muhammad alayhi salam ala kale kabla imam mahdi ala kara to adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka baradi ina nye kengera ke kay wo bili dire ne ala bi tan ko tet na toy dire kana miri dakuriya shila ko ka jugu no ma famo ka sebani ke ka chamo karo jamana ulashu sama jamana be ni wuli meta abeta okuma ay do ambe ka nyonde me be jerala ngo ala ko ni muhammad ko fole ino wodo sangulo tise ko pumbe dugulo tise ko pumbe dugulo sangulo dabama ko ngani ayo bi o kala ini yoye ko de kunye nyonye ka ko ay wala muhammad alayhi salam wala duguni mena no e kadiani o bur shikon duguni ko kuma intina boy fiu anadai yo ka ba ala ko inni ne uballag dawataka ila jami' aknaf al-alam मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा बराबर है uyu ka nyonyo ko koy kadda kuryan ko ba shudo kadiyaniya wani ala ko ikadda kuryan ni ala ba chere kata je fanda nan bela jere fe uyu tafo wani ra tafo ko kula muhammadu aba jori bi jugu nyonye ke kadda bali ka fami vo akerawa wala fami vo benye bola bi je fado tei ko imam adu ga chiro te kema fla
ani tani ko Ahmadiyya a cide be jamana minuna kala silike keme fla ani tan nani minu nyu ka waru ke ka nyonyu ke ka dabalu ke ka chodi wa pmai mada kadian blede abora de aina pmbe nama buliga na be ka tade Allahu akbar ala kele yi rato ne nga kafu ma kele ya kele de ne ma fa nyina kunu kabo en jonana maganya to di Pakistan en jonana kana Saudi ala sama do tay kana jigi be moya kami selen deri gar sabo mene kata kolokani komanda ko wasa mene ka jedar mu ta shi umar kamu minu go amma ze daka ta baka de ande bora koy de ko furam maldugo do be ko ya jigeni karamo bado ko do me Ahmadiyya la wa karoy bunyam maga kwarla ko mami zime ka do Ahmadiyya la a chame ma wabi nan yede o kuma na mawuli aka koy de o wulla chena koy nya futu mu yakati uyo ka burji konay segele ngoro ko kuma na ministre de l'intérieur ka ko anyama muno be ko ayu mene ngira 89 olu ye mi voye ko mu yai ka fo wa maboko wa prokodra ko ya bora o kuma angata kani angata dagure ze kana fasula ab sego sege jogodi wona tabu segle utara o cer journal lo ko antara Ahmadiyya ko re dachi malla kasage na zemlai utara bo journal lo ko ceri Omar Kante ana ye taliminge khalifa fey anga avionata tamani khalifa ni allamnu olu kam ma fo choyi o jamana mo kam ma fo choyi rade o ko mi Umaru ale kego fora ko ful choyo kara khalifa ana allamnu Ahmad jamakule ka gringa daga ka bar nyona ale ko nyo fle Ahmad wa tabulu de ataro ka ko en du jamana be ka tabulu de be ka ful choyo nunu mole en jamana kata Saudi la kana jigi mo ko ya kata general mun fonda kata ko ngani ka ko ndaga so kata ni general mu jiyeni kamo usira we shugumari yere don baba nyira don ga fuli mi gata de shugumar kantege ko ndoma ko ne hakla ko amude weru do we uya fo chola me no ale hakla ko amude do ko gara de uya bismillah nafo wala yu bismillah aku kuma nana damne ale ko kuma kone nyine ga dam bismillah tawde anana ye kuma kono de bulama habare be ka doya shomar ko ne churana ko kono sade yu bismillah kanye ngonga mawdo janga mawte jedramu ni fo hakla kubira shomar de papasa fasuka sebe madu wo fula ala daw moy mang bismillah ya nyoru ka mu mine woni dina ma menu mbara kata ko du kanyo Abdullah Kamara ala ka hinana ka du ko la jugoro bi ala bed le ga shoyna shomar ko bi awtina ne kala dina na bi koy ne ta ku viende
Dakuriya Ahmadu ma korodo Ahmadu ye Muhammadu tɔgɔ min ye a ka sanfɛ tɔgɔ don dugukolo in ka ya Muhammadu kɔni fama nka sanfɛ Ahmadu dɛ ne ka diinɛ ma daminɛ bi han n'a ko jamana ma sɛbɛn du ma fɔlɔ yamara sɛbɛn du bolo a ka tiɲɛ da ye nka k'a fɔ ko ne donna diinɛ kolande min nɔ n da kun ye koyi ala da o kɔni ma o kuma na tɔgɔ de maa bawu min donni nɔfɛ fɔta maa ba o kan ka kɛ wa komi anw bɛ yan u pannaw kunna ka taa nin kɛ yan fɛ o kuma na u sɛkira ka na o ka sɔrɔ ka kɛ minisiri kelen ka fɔ anw ka minɛ olu minnu taara Pakistan sa o kuma na ayi pati ko n taara dunun fɔ yen ka fɔ ko an taara Ahmadiyya ko da ci ka filenkolo di k'a dangolo ci Mali ta o banna olu taara k'a fɔ o y'a tɔ juguya yɛrɛ ala ye layidu min di wula Muhammadu ma o ye mitin se dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ko ko b'a su don o ka su don an ka ye k'a di yan tɛ dɛ jamana 200 an jamana 14 o ye ciden sigi bɛ yɔrɔ min na nka ala kɛlɛ ni maa kɛlɛ n'i kɛ ala ka i y'a k'i yɛrɛ la u y'u ka wariw tiɲɛ a ye فإذا لقيتم الذين كفروا ni kafiru nanu ye ɲɔgɔn kunbɛn sa ka d'a kan u ka n da dabila n da to an da sɔn a ka kɛ o kuma laban bɛna kɛ kɛlɛ de ye ala ko nanu ye ɲɔgɔn kunbɛn fadarba riqabi mu'minu u bakara mo ka gwen ka bɔ fasow la Muhammadu yɛrɛ gwera ka bɔ faso la ngona ta tara madina n'u k'u taa to yen ne yɛrɛ ala ye ɲɛ di sa o kuma na a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ne yɛrɛ ala de b'a dɛmɛ وما فضرب الرقاب أي قوم بوغ غدي حتى إذا أسكنتموهم نايو فا كسبة فشد الوثاق وكما أيو فالي دبلسا أسكنتموهم قرأي أجل شمان مولا قرأي ما شمان فارا فشدوا الوثاقة وكما أي كلاجيان أي سريستا أي فالي دبلا أكو من كلاجيان لا نايو من كلاجيان أكو فإما منن بعد أكو كوفي أكمنا نايو نيما جورا كذا قول لي نبغامو أبي فريا كتموكا nere ala ba deme o nay jul chama opmana ay kala jominu minan yesa opma ko abitlaga yafa ndomo amadda bo kala jwa kama mo jogo nafulo nyini kamo amadda bo kamo way ma fidan kunga dobe ama fo luka yira pma bo abi fenodi ka yira pma bo naye chugote mi mulo fiu ka alka yafo mo ofla de fara ala fa imma man nambad وإما فدان نو سلامتك كلاك يكون كلا جانسرو nganu nana baga mo na ye tatku la ka se mo ko fadlo jarop ma ala kolla amado fali ngamo adabara de uka atwa de kele dabla opma na yu mine ko kele jonyi wa madabo ko doga tablo kele jona ko kele jominu mine nedo opma imma man nan bada kabi ya fado mo fasai chugotu bulu to fo soroka wirap mabo way ma fidanu dobe aba ko atwa de ni chugo minu mula aba ko luka fendi ku wirap mabo jangu kata ufasul je sigata kele minungo no kele ukera silama kan la to yegoyi o kele ufana konna na upmana la alami no bi wajibiya ka do mine joyana muguso upmana ni bo kana sumo amine kunye kele joyala ko be sekero la upmana kanu fable ayamine o mine ni bana o korte ko aka kai ka joy ko ay
fakat la aye ya fa do mo fasay do be ayafu ka fenni ku yera kuma bo hatta tadala harbu awzaraha kon medda ba ku yo fok kele rede alla be ananga ni o kata ba pew olu de wulla ka bo sigoro la kana kamo uta fe te katru ona karaw kanyo na ala ya de nasaru la ko apma ala ka yamra fle ni joli boni cha Europe mana kwaga joli bonda dula aye kele jomina ke sisa na yo kele jomina wero ka do sikeru la opmana ko amada ba ko kele jonga to abulu ala ma shado da ko ga joinde ngal hala do de ato aminana kele jona opma kakal la je ni nyama jokera kun aye do blati fasai nga do awa fo luka fendi ku yera kuma bo kadaka afana ye aka wordo kele gamina nundela obunu yera kuma bo ni mi op mana abo blaka kesu kono ngani fende mi mulaka jomo aw ko chukudi silama ka be ngani be mi ato yani be mi hatta tadal harbu awzara fo kele raka takal labum la ko kore fo kafiru kaji gangono anga tabe ka ku fa muto tendri ngana kede fo ere kata bo kono kada ka wiya ka nu nana pop ma selama bi dimidula ka fa ka mine taw mine onni kele re hakla boro kono pami ala ko ho wera de layni kele tike muguso ka ma do dinena kele tike muguso na vlo ka tro e kele bi kede silama fe ka nyeshi kafiru wa kafiru bo alemo fo kata kele hakla bo kafiru kono dina ko kato ina ala ci abana walau yasha'u Allah lan tasara minhum kon gechu gay obina silama weruka nogane andama dabo jomina kamo wero bino do yere kele andama do nafulo tika nafulo soro fana kamo bino ye konga nini nyera chugende naye alaja alam siga tajiru sorora minin de kele nyere walakin ga liyabulu abadakum bibadin kon ngecho mi yeni ka dolla jara bini doy liyabulu abadakum bibadin aw bina kelami ganna siga tala ubina do fa o yerula do be so garo jongi akira ala sirafa wala jarabil mu yo soro baray babu ye kada ko madama no flanyi kamo madama to wani kamo nga bagar mu de ko muna uduna tendur labana walladhina qutilu fi sabilillahi minhum misa ni ulu ni bora kuto ala kalaina silamawla falan yudilla amalahum ala ko aka foy macce wala aka foy madaji aka febe manona o bunu zara ala tarafa ni sabale bado arab mi gese du shere sayadihim ala binawti lama kala wa yuslu balahum ko ko ya dulawi wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum huwa ala binawdu aljinna sokon aljinna sumun ne aye akuna fane dumo ya ayyuhal ladzina amanu ya mu'minun limana in tansurullaha ni aw koni jora ala deme ka angani na katlaga seni bolota ala deme ni kamo dina deme ni kamo deme ni kamo ala ko yansurukum ala ko wane de ba deme sade onge manni ala kadine deme ni ko ngani ata ko seta ko bolota ala ko deme ni bone ara ne ala yoro ka ke shamu wa ysabbit aqdamahum wa ba sabati ne ala bi asabati o mashima ala ka dine deme o nganiyata ka sena bulu lame ka datura ala la ay adatu ala tilay du chefew ngadje yere de tato neni e ka sena mulu bo dien bar la kamike ala baraka bawi ay ma minu yake kakoro o beta labana ala demena
asla du chefiu on gani mela nafiki de sengale do sauf la wulu la ilaha wa la ilaha illa itakara bonay ini jema madina la mande akara chodi nafika dabla singa kle ni ko ne kle adatu alala والذين كفروا ما من غافرة فتاة لهم أكو هلكي بولو يده وأضل أعمالهم وكول برجل على يودجي وكو بفهم فبا على كبركة دولا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله كذاك على كدكورين يربي نابو فو محمد كو جينا كا ودك كو يمنه كو دك كو ي بأنهم كرهوا ما أنزل الله ala ka dakuriya jiginen de ko de ka kolu ye anta fe ko deme fa habata amalahum opmana ala bi saga opmanyu ka baraw daj sega fanga soro afalam yasiru yala umat yala fil ardi du ko kawa umu sebu kono goro ka je yala fayanzuru kayelike kayfa tukomi kana akbatul ladina min qablihim ma minun gona unya no ya alamo kele ku toroku kwada alamo kwala ku jomula ku fendu bulu olu labara tumi umasika yala ko ke waraw soro je kono wa dambara allah alaihim ako fenfe faga fenfe fama fenfe mataga fenfe ni unu ka jekulu yo kwada wala o bella wango chejugera e mo borobe folo firawna be mi نمرود كنعان بمي وكافر مساو بمي من يقعد ديننا وبمي أدو سيروا أبدا كسرو أدو به علما منو في ستاي ما تابلو في ببني في فامان أي كمثلا موسى هارون هرتال إيه موسى فرعون كلا كنيون دوا ngama fle kelere ina haula shirika matu kalinuna ye uje makulu fitini wa inahu lana la ghaizuna ngai kado be kadimi do ana wa ina la jamilu haziruna ambe jero na manye ni nunga kula sisa ni mafi kabuya kuyi ai wuli ado musa ere ale bora ya to di minuna ala ni kunafoni dilife wasra toro min do ka uma denga mi zro bofa kada ka dono ya jirala shem bulu jeyana ni no yahudiyo ye shabina wule nuna ibito bulo de oni o fo masaya ka ba o shaina frono ma denga toble goyi ni muso min ji ko mena ko chedo ya bana o kama korona baba fa ina kamini musa bagoni jiginan de gara che yala ko ye barade de sorode on gane ala ba fiye singa application kono takashi fili ko jilay ya glisigi ko ji fana benga ya murade bulu waji bitadi yoromi o ene ala juguye wa musa re jugudo ngona tabe fo na musa soro wa ko ingrate basirane de application kono ka bla ko jila ya ko jibe masama ga yamara bulo ko atar de tanay ko ata se frona raga mo bi dangandala yoromi ndo ko kesu yarawa nyimi fem baji gawa ndalo ko boy ay de femen ngono boy boy tan ngono ko churi de o borami wa chedo koy tan ngoyo koy
Corona alama muso gara siga dina ko pai akara ni ngonyo ai ni ngonya dugo anan nga ndenye dugo la ya anan ndenga ko mo ni pati tasma de flibulo da Corona ga itado ne ala do kanye ni nyeme de anga dugo mo lala masanye se koy wallahi ka dingo mo lala nga ka ko ba ko be alawa Musa era jugu de flaga Musa lamo ala ka tanga kono ani mina shinda mo chugodi ya soro de bako Musa koromso mo ko nyebe de tugu kesu no fe ni ji ya taltolo chugo tuga no fe ka to dangana la wa fle ka kina ko nyeta la ka soro itama ku yara do ko di grafo oni manga wulla ka josa ale girna kana ko de nyuma ngoy ne be do ya fe olu bise de olu ko ni e de soro bise ka shinda mo bise ata to anga to jirala ko o jirana ale re do ni do ala ko wani sai kana idi ba mo Musa ne ala bise ko la de ne be kala tani ngala mo ko ndala ki sai kana idi ba mo ka du susuma ne di be kay Musa katilla mo ijugu fe ti la do ko sabe fama masaga me ka de umva de o era de ato di sababu ka nga ke chemina ala era de o la do akasu ala ko ala do kanyi ay ala kutlato subhanallah ay ba fa bina che awa flegan lani pew no kwa ke frano ko kumu Musa yerawa ay ndacha yo ama Musa lado yawa o kama Musa afra chiraga na frano mo akwala mo ko nyeba ko ina de ku frauna ala ko akunde se ko o shabab Quran kono ala ndese koy frauna ala ko Musa ibise koy ako ala ningele ni mami ndo akafari wane dat se ka kuma wala te o mami ndo wala ka Haruna faranga ko de cey mate de ala ko nyodon ni fana ka nyinta di mo ni Haruna farayka ko sisa o bena fa frauna mate ko ala kaju ko jugu asarna mi nye ayo ho akwala wa nye wala de ma fara ne bolo koyi ore de mbuli ala ko men be kalamo Musa ina ngaw wana ne asarna mi frano fa ku Musa anyi la doya kangan na fulo doila fuga tai kwa ikwale itlala ka ni dobo yanno kasoro ka buli ile bina be kiye kraiwa dalu joy biulu Musa serna mi nya jole tani mu babli wani fa Musa yo bekaw Musa ko chena kiye mi wo chen ko wala yella do foite na mo kany ko ay ma fara mu ko ma mo lawa nyira do ko ju pew nge bi ni be fona mo kadaka ne ga mo bi bolo joena ni be Qur'an kono frona fama bay yela ko ale bi siga ni jonde ni o kala lilawa ayo de fangata tan kawli ala ko ita tofle kanata de farauna to akomita ko ay ke ko ji Musa no fe ale ta do ko ji daba Musa o ko yamra di me ko ji mo Musa kola ibo nyona nga chide na ka mo ko tame ko ji chira Musa na ka moto na farauna anga to no fe Musa mo ko warala ko jiwo ke nyonga de ko da Musa bitu watimia kana ko li fegen ka tawdil azimi ala rabu ko ji atlala fly fa baby na fo kuluba jole Musa bora o dusi rafeta frona ka mo manyi ni ke angata akana ta goyi utaraji umina dere
o fara bi se ka dala codi ka fo ni mi se kana dimi do ana codi ka sura yo defo inna haula shirzamatun kalimna kika do jamakulu fitinu ha wa innahu lana laghaizuna o de be ka dimi do ana wa inna la jaminu hadiruna na man nunga ko nyeni sisan buso nga digidana ha o ko nyeni ni to alera to wa kirama be bi kelatane kadaka ubira to fanga be minuna ni mvanda ni chuyanda bu ko bedeke muso ka mogosa o deseli ka mogosa wuro bisom wa abaka ala ko mi boy chena kala ko na so arbe ngudo angude tiga desalaw o mo fere ba ko ibay hakil mo bi be ka ye a cheno o mo mo bi ngana afafe doni o ko na yasro ku yalla du ko ko ka ni kibara sugo nyini chemu ye wele da ni zaina ni dugaina jamana nai aka jamana mugo odo fama ngume willa ka kale sepmu ye kacha akara chodi a amami no ala atura kamale na ka mota dila koy ako na ya soro ku kunyo kibara chama soro mana muhammadu koy ne ugudi singa ke kale na aide udu suma fuka kale wal kafirin amsaluha ala ko owa afana ka wati ma murtilew amsaluha akum me ka mi barubay ko nyono fana be ka kono de ala kale ndebe wo murtile kale no arma de umbe kaka ko kurawa arma de bisinga kerete yana ka nyino ko ma nyolla anga tel ko dugu zalika bi anna allah mawla allazina amanu kon ni gomnu ni na nyona minu teme la je kono koram mola bo do ko kadaka ala ye mu'minu jigida yorode jigi foyta mu'minu na ala ko fangatu law suratu law dematu bulo ni kotigi yara taw jigi bemi o kotigi nga jigi hada o de kabo abe o kama atwade afama bawan atwade ammasakte bawnu kay atwade kele kulu chamat ya abe daji nungoro wa anal kafirina la mawla lahum o alate kafiru jigi koro ko ko era la tulu deni inna allaha yudkhilu allazina amanu kadu mam lemena ala bu kombu daldo mine wala nyonge komu ulado jannatin aljina so gono tajri mitata ala har ko nyobi bil mi ngono e koni wala zina kafaru mamnul kafira yatamattauna qulu kono mu kaddam tage je dumine bakana atwaidi am benja ko kundangaw ya qulu kaddam tawi wa yakuluna bi dumine ke mata kula namu ko bagaw mi kono fa ka jimi ko boni ngene ke hami foy te bagala ko je kono kafri fana mi ngal lahara ko ta program na afana ka nyini tana ka sorta bebe ka jembe jabo kala ana mi ko bagaw mira wata bagana ka dumini ke ka jimi ka boy ka ngene ke ka cermu so ke ku daga sno abana ko kafri fana bette de kada ka lahara ta ka program na ni saya kera nyini ngali be o tale ka miriala o kani baga be ka wala wan naru maswallahu ko na ko garata jiya kono sa ko mana esigiro o bela tasma mosade wa ka'ayyin min karatin ako dugu jol lebey o dugu jol debey hiya ashaddu minu nga fari quwwatan fanga yarala min karyatika katame muhammadu ga duginga maganga allati akhrajatika dugu mi labo koni no e mango ahlaknahum akone alaye o dugu farmambaw unu kam masaw ñu kalaki fala nasira lahum de ma shima zoro o dugu halak lenuna alaka purona ne koni
afma ala ko muhammadu magangaw uyillabo o bena chemo nga o dugu jojolle be sano kwa me katama magangaw ka uka fari katama ka ne ala yo dugu halaki o dugu farma bannu de mama sorolanga puro nane de ومن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله ما من مدلو كن ما كبو ادما ما يرولا يلا وني ما بيسكا كيا ما مني اكاول جوم مسير لا نيكرو رنيتا لبو شلا كبار لا كاسرو ابل لبو وادما دي بتي imena kumina o kanyo man yito donde kabara lezi ibi keleke foka ma fa no fe kasro itenyu manga arma itsugo yefiyo fo kuna foni kabo yoro wore wala ma wore ka korga jira la doni doni wattabu ahwaahum ako wa tugura feno fe fe mino yu unni dongo ye ala kote unni dongo de do boya nyi nawdo to nyi nawdo dawla nyi nawdo o ni dongo de awpma no masralaw nyagaro ka ba eti yeli gable de ambi karamo kan nafulu ko dawlatiya tawatiya o miriya o mimbe ana fakat laga o nyinni yere takake anga tabulu yengo natabe ala ko minni amba fe ko dejira op mana fo ala to ni muhammad ka to ko muhammad to ko fo ami o brifinita ko blanguna la ilaha illa muhammad rasulullah anga dugora chena nibita soro na fulu toko dawla amo lama fevenge kama ngamire toko ini na fulu yi o devi ye anke wale wala nga safe brifini o jugorla bome chugumi anyeruto yi ala to ni muhammad to mi ni ange mako taga yanga mi abika ngono ko mo nyebo de la kasoro kewale mi mana mo bo de la ke o kama anga mo lu dula no lu kenaw ka la la mi teme mamunu makala olu bina yete ka fo fenye na fulo nyini yere na karamo ga ramma so mi atado ka fo ko ale yeledu abada ebina shijibla promona piko maludu do ama ka wakale konta ni sakalo todo awasa bandande kele jimi ngone sigi malu kene fanaga mama ko ni sira ko jiro soro katano eso barka dabara jifle fana bi fire dam ji u ba fo u wer u lebu le do tado tabe beb singa do de chena karongo be war nyina c'est ça malu tabalga waram se minu me warpam be adoro muga adoro meta keme fla ni me bitla ka fere ko gura karamgo ni che maludu drome ko ni no sira ka bla ka wor bla rola ay kan ko tigal la tigara kuma keme bina fere keme fla in fere wakle wa fla ani me wa fla tale ko sa fone wana ni biegle ni ko de wa fla indi soro eta be ko bla ka kesula wa bana ko to karanda kufu yaro ka fo karamo chena fona se warin na kuyi afoite warin ko ziara yo fana jia ko ya ka do akoro sisa kaburu ya zurali
karsa ka baroma boy nyina wa karsa jume sango abina fo alen nana anno ay keme ay watamla kaburi ngade bi anaka ufatiri temendo floy ku chugodi ka nyenel ge bani karo ko yo borobo opma banaw aw bebi natasa opma ne wa mo amla ku amagi to vanat na ufatiri flamara yani sango ni yela maba opmana ko bara rabbe bitaye ku fi rabbi na na folo nyini do ngabra karo ko forma so ka fa ale ga ndawlo nyini dara kenaka zuyina lahum su'a amalihum kaka wol jigi masir lañi ko ayra nyata lebula asro abe flel bañi nak naka o de be ngani yano mi men ngani yana seni bulo de bo kew la ilaha illallah rasulullah ngol birifini e kala bo koro ngayi rek kawolo yi fenjira min do e watta bo wa hu go ni do no fe wonu mawludu demuni sanga ani ko naji anu jibato naji subhanallah be ta karamo fe pisu bina ko e ala kra demuni bom nay o fini pisu be ta karamo fe karamo e ko ni kala kra ko ni e ko ni at no soro jena de ngalo ko karamo e ni rotene fe de i tabe soro jena karamo ko ngaw mununa na karamo lame aw sarabina alabu nga karamgo aide e ma dabo ne kamo ma dabo hon kamo iya do mi ngomo yo sora kama wa karamgo erani ala cha yo soro aya soro dere ala tinne gaw masalu jannati li widil muttaquna akum janna el jinami ni abi kufo ala yesrayin bawye minu mi joro ala famela joro ku tuya ko ala jina somin go sonne mamen mo ko fo fiha anharun min ma'in ghairi asinin ako ko ba ko to wadi ko nyaw ba kono min ma'in ko bajira ghairi asinin mini akasati bo wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu ako wonno kene o ko nyaw fana ba kono yi andona inga kene ya atibola wati shila kafa kumuna dawani warama mana ay ko tala de wa naharun ko nyaw warabe ulube bulla min khamrin kabad lola lazzatin min gatmi li sharibina min bawi wa naharun ko nyaw warabe min asalin o konta be jino noy musaffan min sananedo on nin jisuga numbe ko fe walahum fiha min kulli samarati jirde suya fon fe fana ki kado ka fo be uye akonoy amal mo ama fendu mo ngo fo kame nimbe kadi ngane mo frati jen logon na e ko ena dosoro aljina kono dlo ena ble gapmere mi ne kashi na wurdi ni na flawni saragabo no bekara ni ne kamo ena la che ala yinna do imiri sage nono ne ko nyaw di ko nyaw dlo timi mambaw ani jirde nu on yorla muso nyuma era ma fo afolo go be fo rafe nga be faraga ni ka jija ba wurdi ba na flasun wa abbe karane ngamo ena ala che ala nyinne ene ala che ala to ko fara yawa akara mbolo yae jeni ga panga purti be chorwa jija me koloshi be bulu nga amuso yinnado anduno gara yinnado la ilaha illallah rasulullah akara mbolo yae ani jirdem ngo fara nga ebi ke ala nyini bade ala be nunu turi koro ngani sina ka ken nu yeru kamo akara molo yede atikan ngamo de nine bi ture koro ala fe ala nyini to ebi ala de nyini opma nunu bi turi koro iki la fiebo ibtla ka temena ala nyini ni ngani era ko nyini nge nyini tayre shoma tane ga fedo
ako ye mushriku ba ede we ton go fu ba afari yana ala bal jina kono yala to fo kay ya ala tar jina kono ala jina yorodo de nema yorodo okay ala nyini ba ala ko amin nuni mo ngane sinaka o ke nyini tayre ala ko wa no borala de muso nyinawo do soro la wa di ko nyini ba e ibale kanan to ko fode ay de te kan ala nyinde o nimi fo ka farfoni doila ngani kalle mina bi tanya fe era bina do ay nin dede dimise ni yado kala te kala na fado iba jago era de goy wara bulu iba ka toro ere ngami na fa ni ji na karata min ga soni sangadimo o nega soni inde alega famia we mana abaji ja ngabi korba kata abina ka fa doni ren na fa nega soni to fo ya bulu nega soni to fo ya koro ho ala be ko misale dia no o akara ne ne re kono ko kala ere ko ni o ku ere nega soni ere ko ya la 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 ni me fu ena la che je diuni atoydi a jirde anyo dunga ba folo ena te jirde wala ko fole ibsigi se wadu galo ena la che bole ni de ngani to ko de Quran fa ala ba falla ajina nemo mwashika Miriam masoro ti miri kaydu sugu katabo fen ga ko abada o mashinya mai ngani ndogo mi numi fo musa karo ka fo nema yorodo fenuma yorodo ngane ne ka dini mutunu la na karo be la wala khatar ala qalbi bashar wala kluma kibarame nyama ye wa duskun shimata shi ka bwa ka fulo wa maghfiratun min rabbihim femu ya kono de no kafsa be o de fole pleni alla ka yafa tabu do yola kaman huwa khalidun fi nari ni yoro laydu tamem ala nyinna minu mi ko kuya alla kamo atdabon nyinni kamo de ay ala ko sengami mala toro mala lagoshi mala mumo beku ala kamo de o ala ko vona bi la jagoy kada ke yen bekane kamo of man nan duri goro nga ne ka ala bato yesna ka daban yera kamo ala ko ya jede akara dimseni ka kala en ga sokoy kala no faga won ga soysa ne soni nyono chama be kala kono ma ala nyin nan laki kaw ni afra muttaquna ala yesranya baw minu je kono yanno yenni dongo ndabla ko wera nimbe nga kaddo ala baraw dafa mi digula nga bi digil mi ngaw yu ko ala rekam yu ku ala rekam wala ko mana nemo bay ama da neme nga da ada nemi nga mi nema da tay wasuqu ma an hamiman ko yala o de ni nema ko batre mami ni ala durna jamena kon janame kono o janame de no suku o bi lami ma an jila hamiman mi ngaguni agune ko jugu fakata amwahum ko agune ko jugu fakata amwahum abu nigati nugu tigati ko kono o de hera kabwa tari aljina so min go farani ma ega jenyini o miriya o tashi o suno baliya o bana ibo minge je kono ya je miriya mimbi ikanyana mai rekap misaga amai
fama ban nu jamame nu ma furakse taw tse gas no gore a betta chene yo chugo dola faru kulo ta chugo la ble fiu asiga fo nyina fa ka fura dota je mira keme ka shoshwa la fiati niti la fia fio suno ko tse gas fo ka sa dota oh ala ko ate o mira jugo ni ne a ebira bla o tasma de la kiyamado ne ka labere ndere je ka mira no afle abi nugu de tigay kono faqatta amwahum je ko na mi balis no kala chugo mine ara o kele de alla la kala bene de ka je nyina ma kiran jugo ndira wasro fandange akato gwa ko du ka boroduma ga ki daga sno ko fa daji wo okay ngaje kanu bawa subhanallah torom maka balaw maka mashiban maka ala kanike kado nga eni netenno avana do ga la ka karsata nyono na ala ko che fam desno eta nyino eni kadima be ka sno ga ba indesno wala koy kanan da nyona nyini de nganda ye koy abon ngoro lu lafiya le do wallahi huma lafiya toro te min duka Quran sulam muga an isfanallah sulam binani al uluflana na fo suratu Muhammad anjara ale aya tandurna de lassa alhamdulillah ami alla me baw befo bawa kante fofana nimizat samaga ke anu ma koro ba fembe anga folibe abe katika wa aka folibe kengena munangi almami tanafara almami sarasu ka almami no esegwa kone brama jagte ga demaya anga folibe no esegu jogte modewni olu dina waraba ke katuda amun nonaya an yurumina barada mobi anga radio dairu sama bawu na ko technicien anga foli ba be fo kay fo atoydi segu san ucala la sigato kolonje fana kita jijeni jema anga foli be nyono anga foli ba belajele ani radio teyro mi fana buguni nga anga foli ba radio ba fe anga foli be belajele ni no boray foli bi lase ambala ko mo minu ni olu de be tobilila ngalo tle mugani ko ngono na kira tle bisabay o fana kono okuma ambala ka aka foli be kalo nyaka kalo aka senga kalo do aka doroto kalo do sukri ani sunakari nimbe au ka jiyawde noy abo minga ala kamo akara ala nyana asarate chawbulo oni de ratate fanglebe ngani chayare mati foyga alay ko ibn misa ay tey amun be nafla jolu ke chedo yo ko bi nafla hakani do be nyingali kala wala Allah kira sallallahu alaihi wasallam akan nafla jo seking ka shaful witri jogo sabaga kagatan gele o de Allah kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka
sungalo seli ngale ba ke dugu tilama fɛ wa kɛ kuma de y'o ye a kɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye k'a kɛ su kunfɔlɔ la an b'o min kɛ misiriw kɔnɔ o dabɔlen don n'i ye muso ni denmisɛnw bila k'u ka wuli dugu tilama fɛ o ti wuli sunkalo de ye kalo barikama ye kalo nɔrɔma don o nɔrɔ a n'o baraji a n'o kanhɔrɔnya a n'o nɛɛma o kana taa ka denmisɛnw ni musow to o kuma na o kama o bi kɛ sunkalo su kunfɔlɔ la k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nka e min ye silama lakika ye ala ɲinina lakika ye o kɔfɛ ni dugu tilala jejeje ka bɛɛ to gɔnɔntɔrɔ birifini jukɔrɔ wuli i k'a su a kan o de y'a kɛ waati yɛrɛ ye ala kira ye min d'a ma o y'o de ye sisan dɔw kɛ mɛ ka nafila wɛrɛw kɛ ko nin ye nin su in nafila in nafila tiɲɛ don nka o tɛ ala kira ka yamara ye ala kira ta yamara ye min ye o nin de ye ne sera ka ne kɛ a ɲɛmɔ o de nafa ka bon o de baraji ka bon ala yɔrɔ la ka da kɛ bɛɛ ka muhamadu ladege wa farari ka muhamadu ladege nka e tɛna nafila si sɔrɔ ala kira ta in kɔfɛ ko baraji bɛ ala kira ta in ma o kɔni o kuma bɔ ye pewu an m'a ɲini ala subahana taala fɛ ala kira ladegeli a ka o nɔgɔya an ni aw bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ don koyi dɔ ka ɲininkali a bɛ ne ka telefɔni dɔ in kɔnɔ ye fo siniza inshallah o kɔnɔ tɛ kɛ jazakumullah anu baraji komu jikono mega de ta Maiga jazakumullah ada baraji jazakumullah nambaso
بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. أقول لك أبوي. وعليكم السلام. أقول لك أبوي. بقرة جالو كل جروب. بسم الله. أوه. أها. سامبا كوفي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا. عليكم السلام. براجي. إن شاء الله. كم بقى قبل جليفو. حياكم الله. السلام. أقول لك أبوي. أقول لك أبوي. أبوي. أبي كم بروكا. طيب بسم الله تفضل سلامي. الحمد لله. جراني. مساء تراوري أهو. السلام عليكم. إن شاء الله. Kami kucala kabeko. Halo? Halo? Berapa? Bobo. Aduh. Bobo julasu. Insyaallah. Insyaallah. YouTube sampai. Bobo julasu. Insyaallah. Caranya insyaallah. Kami berguna lagi. Oh enggak. Numero tahu. Ini boleh kejutan. Numero tala. Ini numero tala deh. Oh. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya. Jadu. Wajah bismillah fadal. Aha. Awo. Awo.
Assalamualaikum. Ahmada ka yɔrɔ y'a ta ye yɔrɔ luyelen tɛ dɛ. Boleh kau Bobby? Terapulan sila fadal. Masya Allah. InsyaAllah. Allah. InsyaAllah. Mina. Serangnya. Sal. Ada makan. Makan. Jazakumullah. جزاكم الله. أنا براجي كم يسرق ولا غبه. جزاكم الله. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh Kak Bomi? Kak Bomi? Tu me dis pas de ma vie. Kamate bismillah fadal. Alhamdulillah. Insyaallah. Mina. Kamate, Masya Allah. Awak